Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hublay phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Shaduh Kerela yolat u General Secretary jong Health Farmers Union Central Body banait pen inam ni kesimbai tunrai indigenous seat jong Jilla. Hagani kajingnet jong une unong yalam uba Allfondbirth Kharsyntiew General Secretary jong Health Farmers Union ban mi khmat ya Jilla kadailing ba ka program Organic Farmers National Convention. Kabala pelong da ka Organic Farmers Association of India OFAI ha ka Cochin Kerela. Hagani ka convention lawan ishim benta da kinong rep na arfnrutli ki Jilla but artli ki Union Territories but palat hajar ngut kinong rep ki ba register yala di kum ki delegate syagane ka program. Kalong gajing snow sarong ya kinong rep ka Jilla badai tang na Meghalaya ki balayo ban represent na ka North East hi baro ka way. Bad bun ba ki brio ki bayap bit ikisimbai tunrai jongi bad ya ro ru ya gajing bang uso nyamtra jong ka Jilla ki bami na kathan nong na. Kajing temu jong katay kajing ya kenduk lang jong kinong rep organic jong kari India kalong ban aimen suyem ya kinong rep bagi ban lum ban lang ya kisimbai la jong bad ban kiari ya kisimbai ki bangi shuthit krumar na yo ki baju supply de ki company. Namar kabuk jingma ya kisimbai tunrai jongi namar kat nang mi kisngi kinang du jan. Kumta kalong kajing mentoy ka bakraw ba kum kaseng ka yo ban mi kmat siya kani ka convention bat kermen ha kisnem banwan ban yo lat ban yalam ya ki para nong rep siya kum gini kijing yalang jong kinong rep na ka Jilla. Sukuman memeta kasni yo ya kaban yadan hamni hapo puci Kerela ya kaban sementa adane ka organic national festival babaro ki nong rep na keleng ki Jilla ki wan ya sementa ngayo ban nikmat ka hil samayan ki nong rep apa Meghalaya kumjuru representative coordinator jong ka North East dengan sukumen yang kabang mata kasni yo ban bu ka stall ban yo ru ya kaban pinam ya kisembai iba nong rep ki jongi ilalum bat ngalala ban tempoy seni sapo Kerela hoy dan kisembai ki bakat tu kami ki bakring ya ki nawan jmo ka stall ki jongi kadai so kasih mandrin so nyamtra dengan tapde dan gini ki so mungkin kenai dengan tapde ni titung ni usitake dengan tapde wai tipau dengan tapde keseriu nilayo ru ban ra sampul ya we uskot ba senai siapo south ki siang chau ni sukumen ba ni yo ban sementa akan ka program jadi ai kublai ru ki organizer ya OFAI Organic Farmers Association of India abla khat semua bahaya ke him sama ini banyo ya kaban sementa akan program